kesh sursuki chicha. ¿Sí? Hana an she de la procesión. Machutana. Kana namu mashaperas chakuna khalam us de procesión para kinka. Marashtiage na paknak sheyos. Negativo. Porque le atin ídolo con un significado. Le atin imagen con un significado. Andi na kaya que fallas eval interpretar na kumukot sa milota. Dito na nukwes sa maligyan. Makay ko nandiyan na makay nanaw. Nakinanaw nindiyan. Nakinka? Porque le atin ídolo ki pampillos. O le atin imagen halamu. ¿Sí seleccionaron? ¿Qué significa la palabra ídolo? Quiero que hagan animo. ¿Qué significa la palabra imagen? Quiero que hagan animo. Es un retrato de objetos animales, es un retrato de personas, animales, objetos y cosas. Seguramente yo disco sanguíneo. ¿Quién se cara? Aún, porque de atin ídolo. Ay Dios, Rena kapal. Udi atin imagen hakwa kon kasi de santi shusha. Anu silat hati. Makaman ke istikok maraka. Umarakra chene ke pas. Arakwang mahedan akok na di anina saktanan. Na balik saktanan kapapa singkut sudan kala kakki. Porque ni Biblia nancha. Ay, país, el salme tanto. ¿Cuántas de crónicas tantas? Sí, ya. Ni now, pagir hadam ko chumguli kwan ko sha chumguli kwan wes ha chumguli kwan chuli chop. Tak echo ayos cha. Tak echo ka imagen ko chanta. Tak echo ka ídolo pues. Ye. Bueno, acá basta. Porque no si quiere, ha isha la di procesión shepanu cha. يشيش بانو شاك يقال شو لك ليش برو هانا إنك مش تعللي بيك واحد أكنا خبان شينك شو بيك واحد بركوان سي بيبليا يقولوا بينا قابري يقولوا نقاف كان جاكيك قيك وانا قشيري كمان كان قولي كوكان نومش كيش دواي كيكي باتسي لازم كيش أطول برمجنا ما كان رخ بجان جاكي إيه Pero usra kachin ay mag-ara sa katyang lao pita. Hoganak na elin kosh kebal ay tijanak na el sa kalin kosh kebal chokerek ve chakpa panilash li amit sa kal chokesh papan pita. So kinapalak kita ja tataki ayat nakapano ut napalok kita sa kali sa kanugo papan janjan patro pita. Hoganak hana isya lalin di balkon chokos surba pagkinakwa te tawak kiru daesh. وانا تيك امثله all بجان تيتول سقطوك اغلق لك يصندلو مكوتوك اغلق لك ايكا قناع لا بجان porque نحن نقول اغلق لك قجانا لا مكوسنا نقول